Iyi ni Military Story TV. Amakuru agezweho aravuga ko Ubushinwa bwamaze gutangaza ko bwaburiye Amerika ku ntambara ishobora guteza muri Taiwan. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu Burayi byishyize hamwe muri NATO bikomeje kohereza intwaro muri Ukraine, binashyigikiye umugambi wo gutangira kohereza muri Taiwan kuko bishobora kugabwaho ibitero n'Ubushinwa. Ni mu gihe icyo gihugu nibwo kivuga ko cyigenga, Ubushinwa buvuga ko ari agace kabwo ndetse byemerwa n'ibihugu byinshi binyuze no mu mategeko. Muri iki gihe ariko hari benshi mu batuye Taiwan bigumuye bashaka ko yigenga bisesuye. Kuri uyu wa kane Leta y'Ubushinwa yamaganye imvugo z'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Ubwongereza na Amerika. Bavuze ko ibihugu byabo bishaka guha intwaro Taiwan. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Liz Truss na mugenzi we wa Amerika Antony Blinken bombi muri iki cyumweru batangaje ko bashyigikiye gahunda yo kohereza intwaro muri Taiwan. Umuyobozi w'ishami rishinzwe amakuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Guizhou kuri uyu wa kane yanditse kuri Twitter ye ko bamaganye imvugo za Blinken ubwo yari imbere y'inteko nshingamategeko wa 26 Mata uyu mwaka. Icyo gihe ngo yavuze ko ubutegetsi bwa Amerika bwiteguye gukora ku buryo Taiwan ibona uburyo bwose bukenewe bwo kwirwanaho ku gitero cyose yagabwaho n'Ubushinwa. Guizhou yashimangiraga amagambo ya Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Wang Wenbin kuwa gatatu. Yabwiye abanyamakuru ko ibyo bikorwa bashaka kwinjiramo bihabanye no kuba bemera ko Taiwan ari kamwe mu duce tugize Ubushinwa bwagutse. Ibikorwa bya Amerika ngo bigamije gutera inkunga abanya-Taiwan bigumuye binyuze mu kugurisha intwaro zikomeye icyo kirwa kibarirwa ku Bushinwa. Yagize ati Amerika yemera ko Taiwan ari agace k'Ubushinwa, ariko ikomeza kuvuga ko Ubushinwa bushobora gutera Taiwan. Ibi si kwivuguruza, igihugu gishobora kugaba igitero ku butaka bwacyo. Ibyo nibyo Ubushinwa bukomeza kuvuga, ko Amerika iri gushora urugamba kuri Taiwan ibubwira ngo bwigenge. Ariko nanone Ubushinwa bukavuga buti ni gute bavuga ko nshobora ngatera ubutaka bwanjye, ariko nibakomeza kugendera mu matwi ya Amerika bagashaka kuba akarwa kigenga, ndabasukaho imvura y'ibisasu, hanyuma tuze kureba ibya Amerika. Ubushinwa kandi bwatangaje ko ibi byose biri kuba kuri Ukraine ari umugambi wa NATO, akaba ari wo mugambi igiye kongera gukoresha muri Taiwan kugira ngo ikomeze yigarurire ibihugu bimwe na bimwe. Yakomeje ati turashaka kuburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gahunda yo kongera kwihuza y'Ubushinwa ntishobora gukomwa mu nkokora, kandi ihame ry'Ubushinwa bumwe niryo ryashimangira amahoro n'umutekano mu bice bya Taiwan.
Wang yakomeje asaba leta ya Washington kudasuzugura ubushake bukomeye, ukwiyemeza n'ubushobozi by'abaturage miliyari 1.4 b'Abashinwa mu kurengera umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Yakomeje avuga ko bitabaye ibyo hazabaho ikiguzi kidashobora kwihanganirwa kuri Amerika ubwayo. Amagambo akomeye cyane. Wang kandi yavuze ko ku magambo ya Truth watangaje ko bashaka ko habaho icyo yise Global NATO, umugambi ukomeye cyane w'Abanyaburayi, cyangwa se NATO yaba igera ku isi hose mu gukemura ibibazo biri mu gice cya Aziya. Intambara ikomeye cyane itutumba ngo byakorwa ibyo bigo bishize hamwe biha Taiwan intwaro zikomeye nk'uko bikomeje kubikora muri Ukraine. Wang yakomeje ati NATO ivuga ko ari umuryango wo kwirinda, nyamara ikomeje guteza ubushyamirane n'umutekano muke. NATO isaba ibihugu kubahiriza amahame y'imibanire mpuzamahanga, nyamara igashoza intambara ndetse igasuka ibisasu ku bihugu by'amahanga bifite ubwigenge, ikica ndetse ikavana mu byabo abaturage b'inzirakarengane. Ingaruka kuba NATO irimo gushaka kwaguka igana mu burasirazuba bishobora kugira ku mahoro n'umutekano by'Uburayi mu buryo bw'igihe kirekire n'izo gutekerezwaho. Iryo ni ijambo yavuze umuyobozi umwe mu bayobozi b'Ubushinwa, ati nibyo gutekerezaho kuko ari umugambi w'amayeri ya NATO. Muri Gashyantare Amerika yemeje ko igurishwa ry'intwaro zikomeye muri Taiwan zifite agaciro ka miliyoni 100 z'Abanyamerika. Amerika n'Ubwongereza bikomeje gufatanya mu guha intwaro Ukraine mu ntambara irimo kurwana n'Uburusiya. Ni intambara nayo ishingiye ku buryo Ukraine yashakaga kwinjira muri NATO. Ibintu byafashwe nk'ibibangamiye bikomeye umutekano w'Uburusiya. Ni mu gihe budacana uwaka na Amerika n'ibihugu byo mu Burayi bw'uburengerazuba. Iyi ni intambara nayo itutumba hagati ya kirwa cya Taiwan, gisanzwe mu mategeko kizwi ko ari icy'Ubushinwa, ariko kikaba kishaka kwigumura. Umugambi nta handi uturuka ngo ni kuri Amerika. Abanyaburayi, icyo bita NATO, ikomeje kuzambaguza ngo ibintu akaba ari ku Bushinwa bwatangaje. Ubushinwa bwaburiye Taiwan ko nikomeza kumva ibyo Amerika ishyira mu matwi, nta kabuza bari bugerweho n'imvura idasanzwe. Nicyo yise imvura idasanzwe y'ibisasu. Iyi yari Military Stories TV. Nakagaruka naho ubundi iyi si sinzi aho iri kwerekeza. Ntugusaba Imana yayiremye ikaba hafi ikaturengera.